turongeye turabasuhuje inshuti bavandimwe bakunzi ba Nzuri Business Group Limited. Reka twizere ko mukomeje kugubwa neza nk'uko duhora tubifuriza kandi muhahe muronke aho muherereye hirya no hino ku isi. Niko kandi tukwibutsa gukanda subscribe, kanda subscribe utarabikora kugira ngo tujye tubana umunsi ku wundi gatanu kuri gatanu. Iyi rero ni kampani yanyu ibagezaho imitungo itimukanwa, yaba igurishwa cyangwa se ikodeshwa, ari nako kandi tubasha kuyibamanagingira tukabafasha kuyibyaza umusaruro ndetse tukanabubakira kandi neza cyane. Ni karibu cyane rero, turabakunda. Si ibyo gusa rero, kubera yuko tubafitiye na website, tubafitiye website yitwa www.nzuri.rw, aho ushobora kugurishiriza umutungo wawe ku mafaranga 20,000 yonyine, ufotoye umutungo wawe ukishyiraho amashusho yawo ndetse ugashyiraho na nimero zawe. Umukiriya akazakwihamagara mukagura nta yandi mafaranga utanze, nawe ugura ukajyaho ukareba mu mashusho ariho imitungo iriho ukunze, ukishyura amafaranga 5,000 gusa, ukiritse aho ubona izindi details ukabona nimero za nyirawo, mukivuganira mukigurira nta yandi mafaranga uretse 5,000 by'ugura ya service n'ibihumbi 20,000 nayo ya service y'ugurisha, mukagura diri karangira ku 25,000 gusa, nta yandi mafaranga ya komisiyo mutanze. Ni muyigane rero, ni www.nzuri.rw. Yes, nkuko rero mwakomeje kubibona ku mashusho, turabanje turabatembereza inzu nziza cyane. Ni inzu itarangiye, ibura amasuku ariko atari menshi. Iyi nzu ikaba iri hano mu karere ka Kamonyi mu murenge wa Runda, ahazwi nyine nka Runda cyangwa se abandi bakahita ku Ruyenzi. Iyi nzu iri ku Ruyenzi ikaba ifite ibyumba 4 binini byo kuryamamo, ikagira douche na toilette 2, ikagira salon, salle à manger ndetse na cuisine. Si ibyo gusa, kubera yuko ifite na annex ifite ibyumba ndumva ari 3 ahari niba ntibeshye, na douche na toilette byo hanze n'igikoni cyo hanze. Ndetse iyi nzu ikaba yubakishije amatafari ahiye yose nk'uko muri kubibona na clôture yayo. Si ibyo gusa, kubera ko iyi nzu ifite na boutique ku muhanda, ikaba ari inzu y'igisenge nk'uko abenshi dukunze kubyita. Ikaba ari inzu rero iri Igihara hafi ya gare, hafi cyane ya gare. Ni ahantu nkoze ubu ngubu iminota itarenga 5 n'amaguru nkiva muri bisi. Byumvika rero ko ari inzu iri hafi cyane, kandi iyi nzu ikaba iri mu kibanza kinini cyane, kuko ikibanza cyayo gifite metero kare 540. Urumva ko iri mu kibanza kingana hafi n'ibibanza 2. Akandi karusho k'iyi nzu nuko ikora ku mihanda 2. Iyi nzu iri hagati y'imihanda 2. Imbere yayo hari umuhanda umwe munini bivugwa yuko bagiye gushyiramo kaburimbo, noneho mu rubavu rwawo hakaba undi muhanda ukomeza muri quartier. Aha rero turabibutsa kugura cyangwa kugurisha cyangwa gukodesha nta komisiyo mukoresheje cyangwa se nta komisiyo mutanze mukoresheje www.nzuri.rw. Dukomeje rero kubereka iyi nzu nziza y'akataraboneka, iri ahantu heza hafi ya gare ya Gihara muri minota 5 gusa n'amaguru. Ikaba ari inzu rwose y'itafari rihiye nk'uko nabibabwiye, nk'uko muri kubyirebera. kandi iyi nzu ikaba ishaka amafaranga make cyane, ntabicishije amatsiko. Ndagira mbabwire ko iyi nzu iri ku giciro cy'amafaranga 50,000,000 zonyine, kandi ziri negociable. Inzu iri mu kibanza gifite ubuso bwa metero kare 540, hafi ibibanza 2. Muzi ko ikibanza ari metero kare 300, iyo bibaye 2 biziba metero kare 600, none ni metero kare 540. Inzu rero ishaka 50,000,000 ziganirwaho, ukaza ukikorera uturimo dukeya tubura tw'amasuku, ntabwo ari ibintu byinshi bibura. Ukaba wifitiye inzu ikomeye cyane yo kwituriramo kandi idahenze iguhenduke. Iyi nzu rero wayishimye, nta handi wadusanga. ushaka kuduhamagara kuri 0748867997 cyangwa se 0781223013. Si ibyo gusa, kubera ko ushaka kudusanga aho dukorera hano i Gikondo, cyangwa se ukadusura ku zindi mbuga nkoranyambaga zacu, Instagram, Facebook page, Twitter cyangwa se X, hose n'ubundi twitwa Nzuri Market. Komeza ukande subscribe wowe utarabikora, ukore share, ukande kukazogera, tujye tubana umunsi kundi gatanu kuri gatanu
turabakunda cyane, cawu cawu.